football Titi part jasari somnga na ngai thavele don ta ila FIFA World Cup kum ina khel tur thleng tu turam pathum USA Mexico le Canada te hi mun ma lama chuan ngai tu om ni lo ma sela in elna an thlen tur alen le kara boina dangin achima chumi awanga in peilo na lian tak lanaya ngai anni indo kai hnoi le tual chung boina te ramdang bi in an tlopo chungchanga andan khir lutuk te hi harsan na lian atlinga ngai sak anni hetiang kara hian tual chung boina na satak nei mek Mexico hian FIFA World Cup chima kalmi pui zong ven him na athathayang bera tho andua chumi tur chuan mi pui veng him turin security lam na thok mi nuai khat don an duty tir don ti an puang Mexico hian an kholang sar tak tak pathuma FIFA World Cup match an thleng dona chungjinga chuan tuna tual chung boina anasat na mun Guadalajara po hi atela he khua hian thamasa atang khan tual chung boina lian chuak toin mi sing khat sang ni chuang an chin riat lovin an bo min mia to ti report ani ma se Mexico hian an ral muang lo chungin FIFA World Cup thleng tu tur an ni na keng tlanga roman na omsa kaltlang pui an latum fan mi pui veng him tu tur ringot po nuai khat don anin da thataka an duty ani chuan boina tam tak om thei an paltlang thei tura ngai ania ma se silai me puwa ani thinna nunna in lak sak thlenga poisak lona ani awangin ramdang mi te tan chuan veng tu mi nuai khat don duty tur hi thamwan pui theingot po ani arin omlo Manchester United forward thin Jesse Lingard chuan achol renro nuin Brazil lam ahoya Brazil club lang sarjingami Corinthians azom Corinthians hian chin than an neya player minglian le anda san bik te anlak lu chuan anlak lu thar te pho chuana hun thom nei hakin an hmang kher thina Lingard po hi chutiang chuan an lom lut Corinthians hian Lingard an lom lu ang hian Socrates te Rivaldo te Carlos Tevez te Ronaldo Nazario le player ro pui tak tak te an lom lut towa chung ho boma chuan Lingard hi an khung ve ta ani Lingard hian ni kum December tha thleng khan South Korean club FC Seoul ta na khela khami nu khan chol de tin free transfer in Corinthians hi azoma kum in tluan dai contract ziakin kum sang ni somni pasari kum tluan dai po sei theina turin thu an thlung tel bok Lingard hi kum somthum pathum mi ani ve towa ti hian English player jinga Brazila tual chung lik sang bera inland masaber ani don ta a jersey number somsari pasari a hadon ani Brazil forward tuna Real Madrid ta na khelmek Vinicius Junior hi alo drop ruvenek ani ome Brazilian model Ana Silva in ti hian apuana ni kha Vinicius Junior hian Spain a Marbella muna ama muturin min soma mechedang hruai turin min ngen boka ti chuan ka thian ka soma Vini hian ka thian nu thalak le IG profile min dil zui zat bok khati lai khan kan pathuma nuam tolvel adu ti tlang takin min hril lova ma se annuwa kha chuan adu kha achiang hle ma se kanjin khothon na tur thil ati chiang har lo tuka chu wangin ke chuan keima in kakal mayang tiin mani in kakal ta a ma se Vini kha aphur lol lova achan chu midang om ve se adu tlata ti chuan ka thian pa tuai ka som ta a ma se Vini khan adu lo ve le khanglang boxi atiani Vini hian nuam tol adu na phuruk turin Brazilian model hi asoma ma se pakhata adu to khau lo pahni tal adu khera anuwa amol phau pha ta ani Brazilian model soi hi thil ni dan tak ani ngat chuan Cristiano atanga thlir phei chuan Vini che dan le adu dan te hi aten om hle Zinedine Zidane hian management alu chil nuwa Real Madrid hi UEFA Champions League a zonin tumthum a champion puyani kha tum khat champion po a har sat te lulnen a zonin season thum chung te meu Real Madrid hi Champions League no moi a choi puyani khati lai khan Real Madrid player te kha langsar tak tak manager tam takin an enkol hlei thei lo tur khopa ming lian te an ni hlom ma se Zidane khan coaching experience anei thasa hau lo na in Real Madrid player te kha a hau khom thiam hleya khami chungchang kha Gareth Bale Zidane kai hruai thin ngei mai hian soin Zidane kha manager ani lai khan engthil te vak ati ngai lo Barcelona le Bayern Munich kan ma chon don te kha chuan tactic chungchang tlema zong kan boi puya minute som panga chung vel defensive tactic lam kan hoya chumi ti lawa chuan position game chungchang te goal khung tuma shooting chungchang te kan boi pui le a ti chuan ina kan ho
ma se Zidane kha chuan chak deuh na aneya a chakna ber chu player ani laya a hlotlin na awanga zaom na anei kha ani anwaya chuan mi te khan an thok rim em maya a chan chu Zidane kha mi hlotling tak ania anwaya khan hlotlin le an chak ani chu baka chuan Madrid a om kan ni awanga in thla dul thei kan ni lo na kan hriat na kha ani Zidane khan ke hi min thlau thave le thina khatiang khan ati fo mai atia Xabi Alonso kha player ming lian tenen ankar a that lo awanga Real Madrid in an ban tak nia soi thin ania Zidane kha chuan player ming lian tak tak te kha rem khomin lotlin na ro pui bik a chan pui player te hian an za zong mi laka chuan an khel tha thei thin leya team ta na sot zong in an khel chuak thei mai zel an za vak lo te thu ero akipa koin an zom du lo thina chu chuan game plan ti buain ani lo lawa an pakaya atopa atuar tu anom le nge thina team result po a tha thei lo thin Zidane hi player lotling berpol ropui berpola ngai ania chu chuan mizaoma ama hi siamin ama tactician thale ropui ni mi si lovin aza omna mangtangka in Real Madrid player thaber le lo tam ber om khom na kha adu angin ashwal thei tlatani khati lai khan a player te kha tactic lam afa vak lo ti po bela soya tang hian a chiang renga a leadership quality thatak mangin lotling takin akai hruai ani ber mai ome Zinedine Zidane ang hi chu anwang khop mai Chelsea kai hruai tu Liam Rosenior hian tuna forward anei zinga poimo mai Brazilian João Pedro hi afak hleya world class forward ani tiin Erling Haaland Harry Kane le Kylian Mbappe te huanga ada mia maya Haaland Kane le Mbappe te nen level khata ada tak mia awang hian Rosenior hian atilutuk ma ani ti thu te po mutur aum zui bok Rosenior hian asoidan chuan he hmuna hian thlani kaum veta a João Pedro hian world class striker ani zia mar takin alantira ka player te chungchang ka soi Erling Haaland tan ero ka khai khina wangin inza lona ani thei mai thei Haaland hi ka hrechiang lutuk lova ma se alanda na tang hi chuan world class striker ani tuna tak hi chuan João Pedro hi tunen ma ka thleng phal lova ka mu du quality le zia rang sang ama atangin ka mu mek ani ama a hian luzual deuh lai bok chu akum hi ania ma alason thei tuna adin huna tang hian thazok ani theina turin khoya nge ma ason thei ti hi ka mu thiama tuna world class levela aoma ani kai roi zel hi ka na ania club na ani boka ani point hetiang quality thalan tir chhun zom zel hi ana ani ati tun season tran ma in Chelsea in Brighton atangin João Pedro hi an la luta acha chelem lo tuna hian Chelsea player zinga tun season a gol khung tam berania gol thum akhung belle ani phei chuan sangni somparuk sompasari season nuwa Chelsea in out and out striker an nei zinga season khata gol somni khungtling ma saber ani don hetiang su nu hi Diego Costa khan anei hnung berani kum somni palimi João Pedro hian season amang tha angreng leya tun naya phechon hat-trick te po asiama season kalmeka hian Chelsea tan match somthum pariat khel toin gol som pasari akhung baka assist pakwa anei tela match somthum pariat atangin goal contribution somni paruk anei English Premier League B ka match somni pakwa atangin goal som pali akhunga assist tumriat nei telin goal contribution somni pahni aneya Premier League season kalmeka hian João Pedro aya goal khung tam player pathum chau omin Anton Semenyo goal som panga khung to te Igor Thiago goal som pariat khung to le Erling Haaland goal somni pahni khung to te hi anni tun season a hian European top 5 league ka goal khung tam zual Erling Haaland Mbappe le Harry Kane te ain João Pedro hian goal akhung tlem zoka ma se João Pedro hi penalty pe tu ani lo na hian ankar ati zau zual ti hriatel atha ome Harry Kane te Erling Haaland te Kylian Mbappe te hi chu penalty pe tu ania tuna an thlenchina hian João Pedro hian penalty goal telvekin Haaland ain goal riatin akhung tlem zoka Mbappe ain goal kwa in akhung tlem zoka Harry Kane ain goal somparukin akhung tlem bok hei hi tual chung lik sang bera an goal khung in thlauna ani penalty goal pai phei chuan ankar hi azim shot don shot conversion antia hei hi te na ngai poimo hlo deuh mai niin aom zia chu player in goal shot anei zongzong atanga gola achantir percentage a lak ti na ani chuta chuan João Pedro hian 24.6% aneya
Haaland hian 22.5% neiin Mbappe hian 20.7% anei boka João Pedro hi shot conversion ratings lama chuan Haaland le Mbappe ain a thazok dai maya goal attempt an nei atanga chutin João Pedro hi Haaland le Mbappe te ai hian ake a mui ri zo klatani Hurricane ero el phak rual lo ani ria shot conversion rate hi 31.3% dai anei engpo ni sela player then khat hi chu an langsar vut maya chung langsar vut te aya lo che thahret ma se langsar ve vut si lo anom thina chu João Pedro le Haaland Mbappe ti te daidan tu tun season b ka chuan ani ati ngam ome Brazilian striker hi a statistic enchian chuan hetia alan sarvut lo ang ai hian alo hriam nek maya hei hi Rogenier hian muchiangin adana level po asang ta hle ma se minol pui chuan Mbappe Hurricane le Haaland te levela João Pedro hi anda chuang lo João Pedro hi eng levela nge oma ishiat vele Cristiano Ronaldo hi ain hliam meka a hliam hi base ain alona dai mai le ngala chuwangin Ronaldo hian enkolna thazok dong turin Spain apan don ti an team kai thwe tuin asoya Ronaldo hian hamstring hliam neiin hei hi arang thei angbera damtir duin hetiang hian rohmanna an siam ani team kai thwe tu George Jesus soidanin Ronaldo hliam hi kan endik nuwa kan base ain alona dai mai sia chuwangin Ronaldo hian Spain apan dona player dang point hliam an neya enkolna thazok andong to angkhan Ronaldo po hian hun amang dona ni Madrid ama therapist nen ankal dona rang taka alo kir le thuaya team atan pui le wat thei kan base atia tuna tak phei hi chuan Ronaldo hi Spain a aum to hialin arin om hetiang ani awang hian Ronaldo hian Al Nassr match khel mabak masa pani vel tal chu a khel thei arin om lova kar ni atanga kar level achol angai thei tura ngai niin Portugal national team in match khel tur an nei nai viber po a hliam din mun ajirin a khel don lovani FIFA World Cup khel kum ani sia ani ang upalam to tan phei chuan hliam na nei apoi zual thina World Cup huna match fitness nei man ngei tura World Cup ma match an khela an mani an sil man atul thin sia Ronaldo tan po film khur anadon le Adam levar nuwa po hliam na tak anei pal lo na tura film khur tak chunga chet lak athiam chun zom atul don ani in khel result lam soikai ta ila nizan khan India rama football manga in elna sangber Indian Super League ka Mohun Bagan in golnga gol khatin Odisha an sopa Mohun Bagan tan Jamie McLaren an atho hlok le goli khungin gol khat dang hi Alberto Rodriguez Spanish center back ina akhung ani Mohun Bagan tana goli khung tu Jamie McLaren hi Australian striker ni in kumsam thum pani mi ania kumsang hi somni pali khan Australian club tha Melbourne City atangin Mohun Bagan hian an leya tun thlengin an player poimo big zingami anita zel kumsang ni som paruk khan Australia senior team tan po a khel tran dai to ani Odisha golom chun hi Rahim Ali West Bengal a piang Indian player Chennai an tan te po lo khel to thin ina akhung ani in kheldanga Jamshedpur in sikhat fain interkasi an neya golom chun hi minute somnga pasarina a Nigeria center back kumsam thum pakhat mi Stephen Eze khung ani Eze hian sangni somni pakhat season khan Jamshedpur tan alo khel towa ahun ni na atan kumsangni somni pali khan Jamshedpur hi azom leya tun thlengin an player tangkai ani zuita zel he match hian first half hun tirlam minute som pakwana a Jamshedpur player poimo Vinci Barreto an red card achoya wangin no chua ania Jamshedpur hian player tlem zokin hun tam zok an khela heti chung hian point thum an hlo chuak ani ti hian Mohun Bagan le Jamshedpur te hian khelli ve khel to in an chak fai veka point som pani ve nein tebula pakhatna le pani na an lua meka an ne tak te a Odisha hian khel thuma tangin tum ni ro nein tum khat an tloma point ni chau an la hlo chuaka interkasi hian khelli atangin tum khat an chaka tum ni ro nein tum khat an tloma point nga nein Odisha chunga an la omani Indian Super League nuai che in elna I League kan ti mai thin kha tuna chuan Indian Football League ti in a ming siam rem ania alam toipo I League ni to lovin IFL ti anita a heta hian Nizan Khan Aizawl FC in Aizawl Rajiv Gandhi Stadium molpuya golthum gol khatin an mikhwal Rajasthan United an neya point thum an hlo chuak Aizawl FC tan hian zomuana
Mizoram Premier League season liamta a gol khung tam berin gol khat khungin Moisetin atau gola Vincent Laldu oma point chiang setin atau gol boka Syria da point gol khat khungin Syria da gol phei hi chu turu takania penalty area pona dai hladeu takatangin ko setin apet gol ani ti hian Aizawl FC hian IFL te bula ma an ruaya khel ni atangin latlom lovin point li an nei European football a ni zan khan Serie A khel chun zom niin champion line Napoli in an mikhwal Torino gol ni gol khatin an neya he mecha hian Napoli hian Alisson Santos mangin minute sarina ma an ruaya second half minute samruk parian na a Eljif Elmasan Napoli tana khung bela mase minute samriat pasarina Torino hian Cesare Casade mangin gol khadan khunga hei wanghin hun top don nai boruak atran pha le mase goldang lubel talavin Napoli hian gol ni gol khada chakin point thum an hlo chuak Napoli hian Torino hi an ngam hlea in khel thunun tu niin gol bo na jok chan siam chuak tam jok in khel chunga chungnung jok an nia champion line Napoli hian phu takin point thum an hlo chuak ani ti hian Serie A te bula champion line Napoli hi pathumna an nia khel somni pariat atangin point somnga paruk an nei an chunga hian pahnina AC Milan hian point somnga pasari an nei meka te bula ma hroi tu Inter Milan hian point somruk pasari an nei mek bok France a tual chung league sangber League 1 a champion line PSG an tloma an mikhwal Monaco in gol thum gol khatin an ne he mecha hian Monaco hian gol khung masain minute somni pasarina Aklits mangin man ruaya minute somnga pangana Golovin mangin an bela minute somsari pakhana PSG hian Bradley Barcola mangin an sipur an su then vele mase minute somsari pathumna Monaco hian Balogan mangin an gol thumna an khunga goldang lubel talovin mikhwalti Monaco hi PSG khelmuala gol thum gol khada chakin point thum hlo chuak zoga an tang ani PSG hian Champions League season kalmeka playoff a khan Monaco hi machonin an petla a mase League 1 a Monaco hian an hne let vele tathung ti hian Monaco hi League 1 season kalmeka match an khelna hnung palia an chakfai veka tu naya an result a thahle PSG ero tun season a tumli an tlomna anita a mase heti chung hian League 1 te bula ma an hruai chun zom ta zela tuna hian League 1 te bula PSG hian khelsomni panga atangin point somnga pasari an neya point li in an la sang fal ani mase an mani neighbor tu lens hian khelsomni pali atangin point somnga pathum an neya lens hian khel khatin an khel tlem chu wangin an mabaka an chak chuan PSG nen anin thlauna hi point khata anti gym theidon Germany a Football League sangber Bundesliga po khel chun zom niin heta hian champion lai Bayern Munich in an mikhwal Borussia Mönchengladbach goli gol khatin an neya he mecha hian Bayern tan Leon Goretzka siam sakatangin Luis Diaz an gol masruaya khunga Luis Diaz hian farsa fun pek bela Konrad lai mara gol khungtur asiam sak vele thunga second half a Jamal Musiala le Nicolas Jackson mangin Bayern hian an khung bel le boka silifaya ma an hruai nuwa minute somriat pakwana a Borussia Mönchengladbach hian Mohia mangin gol khat an nei vele Mohia hi kumsom pasari mi chau ania wangin Borussia Mönchengladbach club chanchina he club senior team tana gol khung theino pangber record thar asiamani he mecha hian Borussia Mönchengladbach player poimo Roko Rich minute somnga pangana red card achoya wangin no chua ania mikhwal team hian second half fun tam jok player claim jokin an khelani Bayern hian Hurricane ain liama wangin an chhor theilova mase heti chung hian Harsan alian an tok lem lo ti hian Bundesliga season kalmeka Bayern hian khalsomni panga atangin point somruk paruk an neya point som paliin an sang fal towa panina Dortmund hian khalsomni pali atangin point somnga pani an neya Dortmund hi khel khatin an khel tlem jok ri thung Spain a Football League sangber La Liga po khel chun zom niin heta hian Celta Vigo muala Real Madrid gol ni gol khatin an chaka he mecha hian minute som pakhana Real Madrid hian Aurelian Tchouameni mangin ma an hruaya minute somni pangana Celta Vigo hian Borja Iglesias mangin an sut vele hemi nu hian goldang alu bel theilok lova ani netok maidoni in alang man hial mase additional time minute som kwa palina a tun naya player form mai Federico Valverde in larin Real Madrid gol ni gol khata an chakna gol akhungta ani Valverde hian tun naya Real Madrid tana match a khelna hnung palia goal contribution anei zia goal akhung lo po in assist tal anei zela Uruguay midfielder hi atangkai thin le
Kylian Mbappe tel lo Real Madrid hian goal khung an harsat thina ni zana po chak tho ma sela goal khung an harsat takin point thum an hlo chuak ram ani bera hetiang hi Real Madrid ni dan tur ani lo awangin tuna an din mun hi chu a thalo hle an mani po anin du khop lo hle ti achianga ma se transfer lai ani lova season chot lai ani boxi lova an tan in siam rem zungzung a harsa a team kai hre tu an thak chungin beise an phak ri meu lo ma se La Liga a champion tuma in el nakal mek ero an chinung ve zela Champions League an ladam boka Real Madrid hian ram nun tal an nei thei zel chuan no moi lian tham an choi le nut lawang ti a soilok thei bik lo in elna stage asang tial tiala Real Madrid hi chu an kol rong tial thina khazia kha tuna hian Real Madrid hian an mamo ni po in alangani engpo ni sela tuna hian La Liga season kal meka tebula Barcelona in khal somni paruk atangin point somruk palian neya ma an hruai zela panina Real Madrid hian khal somni pasari atangin point somruk pathum an neya point khat chawin anin thlau ma se Barcelona hi khel khatin an khel claim zoka chuwangin Catalan club ro pui hi tuna hi chuan an din mun a thari zok ani English club te in elna FA Cup a FIFA round khel ani taboka ni zan khan match khat khel niin Wolverhampton khel mola Liverpool gol thum gol khatin an chak he match ha hian minute somnga pakhanna gol la lu tran chawa gol ma saber hi Liverpool left back Andrew Robertsonan akhung niin ani hi kumsang hi som pasaria Liverpool in Hull City atanga paun maktadoi riat chau senga an lak lu kha ania Liverpool tan tangkai thin le ma sela tun season a ero tima atlatlum tok lova mun nget achang hlei thei lova FA Cup a ero gol poimo masa khung tua atang heminu minute somnga pathumna Mohamed Salah an Liverpool tan khung belin minute somsari palina Curtis Johnson akhung vele boka hun top don hai additional time a Wang hi chanan Wolverhampton tan gol khat akhung vele bokani Liverpool hian Premier League match an khelna hnung bera ni zana anin khelna muala ngei hian Wolverhampton hi an ngam lova gol ni gol khatin an tlom ma se ni zana ero Premier League match a in an khel thata dewa phu takin quarter final anin pet kai ani red chen gol khungtumin gol shot voisom pakwa an neya voisom gol zona an peta Wolverhampton hian voinga chau gol shot nain voithum gol zona an pet Liverpool hi changma sela du thu an sam tak theilo ani bera an gol chua dana po film khurdeu se chua lo thei turan nia ma se anin thada le thin hi an tuar thin ani FA Cup a hian Liverpool hi tumriat an champion towa Chelsea le Tottenham nen an champion zat ain anga an chunga voisom pathum champion to Manchester United le voisom pali champion to Arsenal te an oma Liverpool hi FA Cup chanchina club lo tling ber pol niin tun season a po Premier League champion an be se ngam to si lova Carabao Cup la an tlato boka chuwang chuan tual chungin elna a FA Cup tal hi chu tin hein elna hian champion an tum hle Champions League a be se an la nei boka red chian knockout competition a nasazoka in sorbinga champion no moi manga an season chetak lia khu an tuma an hlotlinga ngem ti ero hunin a hril don ani heti la hian English tual chungin elna a league sangber dot 2 English Premier League hnuai chia championship division a Leicester City din mun a thalo hleya sangni sompanga somparuk Premier League champion team annuwa sangni somni pakhat FA Cup champion sangni somni pakhat FA Community Shield champion le sangni somni pathum somni pali championship division a champion Leicester City hi tuna hian championship division a relegation zone a anom meka table noiber dot 2 a an om khel somthum panga atangin point somthum pali chau an la neya an din mun hi a thalo tak zet ani championship a hian team in el zongzong te hian match somli paruk theu an khel don zan ina hian in elna sang khel chunzom le turania chungte chu soikai le ta ila zan ina hian La Liga a daruk le chanveya Osasuna le Mallorca nin machonanga Daria le mini somli panga Levante le 09 machonin Darsom pakhata Atletico Madrid le Real Sociedad anin machondona Dar khale chanveya Athletic Club le Barcelona anin machondon bok Serie A Darsari le chanveya Cagliari le Como anin machonanga Darsom le chanveya Atalanta le Udinese in machonin Dar khale mini sompanga a Juventus le Pisa anin machondon bok Bundesliga a zanin Darieta arwalin match nga an khelanga Heidenheim le Hoffenheim Mainz le Stuttgart Leipzig le Augsburg Freiburg le Leverkusen baka Wolfsburg le Hamburg anin machondona
dar som pakhata FC Kolnin Borussia Dortmund an mikhwal don bok Liga na dar kwale achanvea Nantes in Angers mikhwalin dar som pakhat le chanvea Auxerre in Strasbourg an mikhwalanga dar khalle mini somthum panga Toulouse in Marseille an mikhwalang FA Cup a voin tai dar nga le mini somli panga a Mansfield Town muala Arsenal an lenglu dona dar som pakhat le mini som panga a Wrexham in Chelsea mikhwalin zanlai pel dar khalle chanvea Newcastle United in Manchester City an mikhwal don bok ani kan topic nunung beratan BBC ina transfer thuleng atarlan te hi soichun zomta ila heta hian Telegraph in tar langin Tottenham chuan Marcelina an bantak Roberto De Zerbi hi laklu an du hlea ma se Tottenham hian an din muntur an ti chen masak angaya Premier League anin hamtan le tan lawin kongro thui tak asudon ani Premier League atanga an relegate ani chuan De Zerbi hi an lalu theidon lova anin hamtang ani ero chuan De Zerbi hi an min thei mai abei sei om goal in tar langin Napoli chuan Scottish midfielder kumsomni pokomi an player poimo tak mai Scott McTominay hi hun reizok chel an duwa Premier League club le club dangten Scott McTominay hi an be sei ni in thua thang meka hetiang kara hian Napoli hian nget zoka thlun nge an tumani France chanchin bulian liqui bin tar langin France forward kumsom thum palimi Antoine Griezmann chun amalam hun tur chungchanga thutlukna alasiam lova ani hian season kalmek thlengchau hi Atletico Madrid a hian contract aneya season kalmek zuwa free transfer a chhuak thei tur jinga mi ani tuna hian MLS club Orlando City in an be sei meka ma se ama hian thutlukna alasiam lo Athletic in tar langin Manchester City chuan English player poimo Phil Foden hi contract je tharpui antuma ani hian season kalmek ba ka season khat dang dai chau contract anei towa hetiang ani awang hen kumsom ni pangami hi City hian thlun nge zual tumin contract thar anzor ton Football Insider in tar langin English midfielder kumsom ni pasari mi Mason Mount hian Manchester United chua san tumna anei lova tu hnaya achungchang thulenga Mason Mount hian chawna thar ama chhon du mai thei ti te mu tura oma hetiang kara hian ama hian chawna thar ma chhon lam ala hoilo ni in Football Insider hian atar langani MEN in tar langin Manchester United chuan an goalkeeper tuna lona an chhuatir mek Andre Onana hi nipui transfer kongka hon huna manneya an hral thei ngei anin beiseya ma se amanatan paul maktadwe somli borvel an phun ni in tarlana oma hetiang zat sumseng hi chuan tuna lona a khelmek na Tabzon Sport hian laklu anin huam lavani team talk in tar langin Brentford forward Kevin Said kumsomni palimi hi Tottenham Bayern Munich le Inter Milan ten laklu antum chunzom zela German player tha hian khoilam nge a hoidon ti hi ala chiang theiri lavani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se